UMLA Kamausan Ram constituency uba HM Shangpliang ula led banikindu yo Chief Minister ha office tray kam jong u mentha kasngi ka pratarik ujiliu banya kren halo ka jingwan ra no ya ka civil subdivision Kamausan Ram baula ong bahadin ka jingya kren pliu jingmut lang u Chief Minister ula snow day ban pentray kam no ya ka kam shen hapo Kamausan Ram bakanwan ra ya ka jingsok yo paitpa Mentasi yo kan kendo yo Chief Minister trong kesian jungi kontrak sama kaji kendo kalong keba sultanat nomor kaji ngelang kalong keba benia lah mentasi kaji ngelang kalong benia nomor ba ngalang ai kene ke city mentasi kene ke city ka kren hang kaji don kam trong subdivision bat ke ka daw bangi ni dawai ke subdivision yang tak Kamausan Ram. The Chief Minister ulah kelibnya ya ki bro ya ki put usam de ngilaya petlang ya kamap jom ka East Khasi Hills berangkat batu Chief Minister de ngilai pet benya ya kamap ba kumno ba penwandur ya kene ke subdivision. De nakaliang Chief Minister ulah menjur ba de hop ba Kamausan Ram kadiban yo no ya ka subdivision. Dia dah kaji sokmen ngaruh malah orang ibu ba subha un kampun kloy ya kan dia kaji pun benar bat orang ba kaji semua jong orang ba kadai hop hi ba ngin ai ya ka subdivision dekat syong hau mentah ba unda besar unda pet hakno kom ba kinle ya kikam bat nang ta sengin sayo snow shen ya kaji pun benar na ka centur jong Chief Minister bakai ka subdivision yang dah Kamausan Ram. Ndrei andang ala yo ban ya syom hamtasi ngala pakai benia ya kijing jong pai ba ngala patai ba kibriu khamtam ki badai na border ki hawan hadu sor silong banwat ikijing ram omdan kanu no kalat kelenti ban yasno syaka sora tani ban sno syakaranikor te undang ilape ya kamap ngila sutu pleng ba Kamausan Ram area talong basa marway itu de tang ne mata kata kadau ngimban se ba nginhap ya perkat ban ai ya subdivision kata kalong ka kentil itu Chief Minister andawan ke civil subdivision kinwan kiwei kitenap ke proposal ka amdai kawan tang ka office jong SDO civil rekan-rekan ke office jong SDO civil kiwan ki subdivisional office kinwan ki SDO level office baru jong ketenap sokar hangta pinyo ya ka office agriculture pinyo ki office horticulture pinyo de ki yang mata ginong rep ki office ki bapher hangta pinyo de ya kiwei ki subdivisional office kata kalong tu jingmentoy about don ka civil subdivision ki briu kimdan kam bakin lewat ya ki schedule tribe certificate schedule sosialom kinwan tang hato po office ng SDO civil ayo schedule tribe certificate nanta ya ki wei ki kenja jingerap cukup mata ya ki fair price shop ya ki dukan restoran kini tairu online bait hak level jong subdivision te namar kata kadau kan sisa hi kan long jadi jingerap apa hadu atata yung pajba ban kunsuk yung pajba na kinyo ya ka jingerap halajan yang lagi. Tengingat ba ki singi ki banwan ki paiba jungi kinum jenjar syu berlewat ki jingrap banwan sedu sesor silom pese baro kinsa yo ki jingrap tang hapo Kamausan Ram.